You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Coyote. You know what I got?
I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. No, no, I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4. No, 3, 4.
berip vay vay malades ayak kola dert görmesin ayak kolun kanmasın ortada yeşkin kalmasın ağabey bugünkü ağaylar başirgili otan imanlar endigi növbette toyumuzun kızığı toyumuzun səni Viktorina Priz oyun deydi. Sonra bir geçenleri ortamızda bugünkü şanslarımızı maqam kömekке şakırıp kalamız. Hadi İlham Nargiza kelin. Keyin söylesiz, yetinde söylesiz, toydan son da söylesebiliriz. Kelin yaşşıvaylar kelimiz. Rahmet. Endi İlhamjon sizin bugünkü miniki ömründe bir marta bo'latan vaqt to'yimida sizin bir qator jo'ral jo'ldoshlarning tag'idan miniki ağamızning jo'rallari bir qator qo'ng'isiz yigitlar sen to'yingda xizmat etib sizin to'yda miniki o'ynab o'zi miniki o'yinlarni ko'rsatyapti. Endi bizlar so jo'rallarimdan bo'lsin ağamның önünün quraları olsun. Bizge bir yer azamat yigit gerek. Bir şahsı oynaydan, şahsı qıdırıp barsaq berетін oyunumuzda odan son Nargiza tarafta şahit qolamiz. Barma senin jo'rallaring bo'lsin, mana Ajamamning jo'rallari bor. Qayerda mana iningizning jo'rallari, o'zingizning jo'rallarimiz bor, do'stlarimiz bor. Al bir adını aytasiz biz şahit beramiz. Şakon dedi. Şakon degan baysa. Şakon bayda. Ortaga bugungi to'yimizda birinchi bo'lib Shakonni chaqirdi. Telefonlarni berib, voy malades. Shakonni o'ynaydi. Shakon degan. Rahmet. Sen ko'rsatasizmi? Chaqirmasa ko'rsatmaydigan qo'yamiz. Al bunda bugungi sizin bunga yana aytganda bir qator sizda biz singllaring bor shilar, ajapalaring bor shilar, yengelaring bor shilar, do'stlaringiz bor endi. Bir qator ajapa yenging bo'lsin. Men bir usu yengam, yengam, usu do'stim, usu opam shaxs o'ynaydi deydim bo'lsa, o'rtaga chaqiramiz, mana shu yerda shaxs bir o'yinga chaqiramiz. Qani? Ajapa. Kim? Sveta. Ajapasi Sveta, Svetlana. Kelamiz o'rtaga. Qo'l shapalaqlar. Sveta. Kim o? Qaysi Sveta qaysi? Manavmi? Manavmi? Yuguda o'ynab keldi, yuguda ko'rsa, qayerda mana qaysi Sveta ekanini bilmayapman. Rahmat. Malades. Bu Sveta sizni. Qaytib qarab aytishim, voy, voy, so'rayman. Ha, unda haqaylar birinchi o'yinimiz boshlandi. Bugungi o'yinimizning temasi kim shaqqan degan o'yinimiz. Ya'ni aytganda, shaxsi o'ynagan, shaxsi qizdirib o'ynagan do'stlari bo'lsa, qudoshlar bo'lsa, so'larga ulkan sovg'alarimizni beramiz. Yaxshimi? Keling, o'rtaga chiqamiz. Agaylar, mana mening jo'ram do'stim, mana mening ajapam, singlim Devjo'g'an shaxsi o'ynaganda shaxsi baqa beramiz. So'g'an priz beramiz. Jaman emas, o'ynashab emas, o'ynaganlarga kichkina sovg'alarimizni beramiz. Alta o'rtada qudoshlar sizdan so'raymiz. Qiz berganing nazorat deydi, birinchi xonasiz. Qanday bo'lsin, o'zbekcha, qozog'cha, tatarcha, karscha, o'rishcha, valiz, qarizmi yaxshi. Hamda o'rtada bugungi boshlab beradi yigit jo'nasi. Hamma shishni bu. Oyoq kiyim. Oyoq kiyim bor bo'ldi. Qara. Tek oyoq kiyim shish bo'ldi. O'rtada qudoshi proti bugungi Ilhamning jo'nasi birinchi o'yin boshlandi. Qo'l shapalaq maestro keldi.
Birinchi shaxslardan so'raymiz, ondan so'ng xalqdan so'raymiz. Tak, Ilham sizga qaysi o'nadi? Shola, shakot. Sizga qaysi o'nadi? Hadi yirik pastaldi. Al, ikkinchi qaysi? Shola. Yirik demak eng so'nggi marta. Bugun bas xosbatimiz. Qaliq sizlarga qarab tur. Eng so'nggi marta qaysi? Ana qaynaman mobayda. Qani kim? Ana. Al. Gapshi Aytgandan aytmaydigan albatta. Al xalqdan shishimiz. Men Ilhamning jonasi deb baqiraman, men Xudoshga deb baqiraman. So'g'isi ayqan shuni baqirib, isqirib, qo'lingizga ne tushsa laqtirib, o'ynaydim, laqtirib, so'laqtirishimiz. Tak, ha? Asılıyma. Ortada bugungi birinchi bo'lib boshlab bergan Ilhamning jonasi qalay o'ynadi? Rahmet bo'ladi 28 adam shabola bo'ldi sizga. Al endi shunda bunga to'yxonamizni ko'rsal kelana. Nargizaning yaratganda Xudosh qiz qalay? Tek mana ham emas siz bilan naqdan bir ikki adam bor ekan bo'lganda. Al Ilham shuna. Xudosh Rahmet. Bana apadan so'rayin. Apa, siz diqqat bilan qarab o'tirsiz. Qaysi yaxshi o'ynadi? Ana Xudoshga, mana Xudoshga. Sizga qaysi o'ynadi? Xudoshga. Voy, yeri Xudoshga ishni so'ramay qo'ymadim men. Ha? Men qiyamda sen qaysi o'ynadi? Aynan, sen ne? Rahmet, xalqdan so'rab ko'rasiz. Qafil bo'lmaymiz, ha? O'pkulamaymiz, ha? Rahmet. To'y mine. Hadi, mana ke. Nanusta. Qo'ydim mana ikki o'pkalik. Bir o'tib pivolimni qasdi. Qo'sha qo'noqlar bugungi Ilhamning jonasi. Yaxshi o'ynaydi, tag'da yaxshi o'ynab keladi. Rinat degan yigitimiz bor ekan. Rinat degan qayda? Voy, молодец. Rinat degan yigitimiz. Hayda. Rahmet. Ana, ya mana tangan ini seperti itu. Mana tu balasnya. Hal hari kim bo'lasiz? Jo'rasiz. Молодец. Qanday? Jam jo'nama? Jam qilasiz. Bugun biz bilan yaqinlasizmi? Yaxshi. Hal unda kim Xudoshlar? Mana Xudoshlar olib qo'limni qasdida jam jo'namni o'tirib berdi. Izni janayaqdan tutdi uni o'yin izni. Hal senim shishim va shishmay qo'y. Pogoda o'zib Hal unda kendi o'rtada Ilham jonasi taqibda Xudoshga maestro. Qaysi o'ynab tursizga? Balalar qizlar. Nega bilmayman. Al, yigit jonasi qalay? Xudoshga qiz qalay? Yigit jonasimi? Ya, qaynapam aytdi. Tek mana qarab tursanmi, mana qaramay tursanmi? Al. Bugungi to'yimizga bir shaxsda bir shapalaq bo'lib ko'rik, ha? Men aytgan kezde yigit jonasi qalay? Молодец.
Kudaşa kalay! Bir stola gelsen azayıp kalın, жаңағылар хақиқат қылып, нелерден бір дауыс шығып өтті жаңа деген. Мына апаңа енді қайсысы ұнаған екен? Сапаны айырмаймын. Апам айтпаса қайсысы ұнаған? Қарамадым, қарап тұрсам өтірікке аяққа қарап тұрды. Ал енді құдаша қафа болмаймыз, өкпелемейміз, жақсы ма? Бұл той деген. Өкпелемейміз, сізге де бір ең салға беріп жіберейін енді. Өкпелеп жүресіз, мынандай қылып беріп жіберейін. Тойдан тымалақ, үйіңізге той шақырып тұрсын Құдай. Жақсы ма? Үйде той, анау болатын кезде, Құда қарай сен шемшек істегенде шақырып Құда қарай мынауың бар сен деген. Құдашаға бір қол шапалақлар. Молодец. Ал және де жақсы ойнайтын қыздар. Шеңген болсын, Ашапаң болсын, сіңлің болсын, кім бар? Коллектив Дильфуза. Қайда? Қайда Дильфуза? Қайда кетіп қалды? Дильфуза коллектив. Қане? Коллектив ба? Қайықта істейсің? Қалай? Қайықта істейсің? Қайықта жұмыс істейсің? Молодец. Контекст қайықта? Контекст бар ма? Контекст ба? Қайықта өзі контекст? Қайықта ма? Шамалай! Контекст бір қол шамалай олжы білейік. Молодец. Сен қалуды районда тұрасың ба? Анам бәрі шамалайды ма? Бүгізім деп тұрсың сол қақым айып жүргенде. Яқшы ортада бүгінгі тағыда Наргизаның коллектив достлары. Яғни айтқанда Шамалай контекст. Онда қандай музыка қосып? Зарубежный. Ал онда зарубежный сағанда бәрі бол ғой, зарубежный бола білді ме? Ана ашки жоқ болын, сен ашки қатырын салдың ғой. Ана ашкин бірі, сен ашкин тақтың. Ал кеттік, жігіт жола против коллектив. Маэстро. Егені ойына ұқсақ бітеді ме? Рахмет. Ал! Қамстейді және сұрайман ол. Мынау жора, анау әйелінің айлық алып отқан жері, қанша отқан жерлер, қойт бір өзіге бұйырады су. Ал, қайсысы ұнады сізге? Жора? Сізге қайсысы? Ал, жорасы, жігіт жора қалай ойнады? Бір шапала ұрып көрейік. Сен коллективтердің арасында сенің танысың бар екен, екі шапала ұрды мына жақтан саған. Ал, коллектив қалай? Жігіт жора! Кеңсін бақырмай қойсын, көбейіп баратыр енді, кеңкендер. Рахмет, тойдан тұмала. Еңізге той шақырады сау. Қафа болмайықшы ма? Біз емес, халық шешіп отыр. Мына екеуін айтсаң, екеуін айтып тұра біледі, болған мұны. Сұрап тұрсаң. Кене көз, аяқ кейін мінәқті, Ал, өз қалеумен шақты коллективлерден бар ма? Және бір жақсы ойнайтын деп атқалы. Қақта, бар ма? Қыздар, коллективлерден келіп, кім бар? Шектілер бар ма? Қыздар. Апа, ойнайсың ба? Теріс қалай болдым, мен кетті, теріс қалай білетін. Ал, кім бар? Жақсы, ойнайды тағыда. Жеңген, ол болсын. Ол болсын жеңге дейді. Ой, жеңгелер! Ал сіздерге кімге теңгелер? Ойланып бір қарасам, аған
sizga tegilib kelgan ishingga shabarak. Rahmet. Assalomu alaykum. To'ylar o'ng bo'lsin. Al Jengejan sizni shaxs o'ynaydi. Bir qizdirsa, siz jengem qizdiradi. Salda aylanib deyotgan rasmi negizin sizga o'g'il rasiga nasib ko'ramiz endi. Al unda tak qanday muzika? Xorazm o'zbekcha Libov, Xorazm, Xorazmcha nafarlardan taqdan Qurasha. Jengemiz Protey bayaq alqanni jorasi. Ketdik mana suratiga. Jenge so'ragan ayib yo'q. Nega ashagan barma sendega? Barma? Ati o'yncha o'ynamay yursin. Birovlar yo'q bo'lsa quturib o'ynaydi, yo'qda quturib qolaydi. Al, qizning jengesi qalay? Yigit jo'ra qalay? Qiz jengi. Yigit jo'ra. To'y o'zlarini qo'ya. Sadayın ko'p bular durust emas bu. Korrupsiya deganda bu, korrupsiya degan. Al, jengi xafa bo'lmaymiz, so'kilmaymiz. To'ydan nimalar degan to'y shaharda sog' bo'lsin. Mana bir jengetim bormi o'zi? Kechmay. Siz bir o'ynan keyin o'ynan bir. Qarab tursa ustidan bir o'ynasam bekin. Tur. Kel. Ha? Apam o? Az nağız oynasın sen apana qarab turgan jo'q. Azdan kim? Barma qizlardan, jengilar, ajapa. Yaxshi o'ynaydilar. Chaqish eshik ber. Ballardan bala bo'lsa da chaqirsinlar, bir jeng chiqarib bersin. Azimjon kim bo'ladi sizga? Jen Azimjon. O'rtaga kelamiz. Jen Azimjon kelamiz. Azimjon. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Taxiyma o'ynaymi? Sesiyor o'ynaymi? Al, rahmat. Azimjon, bu yoqqa jeb bo'ladi ekan. Sizning dayi qizinglar? Молодец, o'rtaga. Alanda, qish. Demoqchisan. O'zing o'ynayapsizmi? Qara. Al, bundan malaka dayi qizingning to'yi bir qizdir, shaxslab turib o'ynab besh najibni hech qaysi olmayadi. Al, Azimjon, qanday muzika bo'lsin? Bola beraman, bari ketdi bunda. Al, endi ko'rasiz. Mana bari qanday muzika bo'lsa da deb o'tiribdi. Azimjon, bugungi Nargizning jen iningizmi? Ajagan bu, voy молодец. Qarindasining to'yini qizdirayin deb kelib o'tir. Молодец. Al, ketdik mana suratiga. Lizika. Bunu ayansız. Ay, tez, pavgada bozuldu. Tez. Şahsa oynayıp koş çıkayım. Ortağa çık. Alsa oynayalım da yengimiz yeriz tuttu. Geldik markalar. Kaçan. What?
Rahmet, молодец, rahmet. Ашкин тақсан жақсы ойнайсың ба деген дәрі ашкин тағажы тақпастан бұрын алып тастайды, тоқтатып тастайды дедім ғой. Ал, так, ортада бүгінгі Ілхамжанның жоласы қалай ойнады? Жаңадан азайып қалды ғой. Так, мен бір қарындасымның тойын қыздырайын деп шыққан Наргизаның жиенағасы қалай? Молодец. Шора! Жиенағасы! Молодец! Қайсы ұнады? Ана арқау сары бала. Сізде жақтың содан сол болады сұрады. Коллективтер мәсіздер, екі несіз? Кім бөлі? Ілхам ба? Ой, онда екі ойнан танымайсыз. Қайсы ұнады сізге аға? Құдашаға беремін. Ой, құдашы жоқ қой? Сүйде шешме қайдым. Мен бағана құдашыда қап қойған мұнан қарап отқан. Рахмет. Ал, өлемес, қапа болмас, яқшы ма? Мына жігітті, мына тақияны ойнамайтын шығар деп өлемін негізіне мұна. Бұлысың шашандығынан кейін беріп өдім негізі. Соғыша. Ал, көнеге, мұнан ұста. Бір. Алдымен екі қыздікі. Мынау ең соңғысы. Ала бір жеп қоя ғой, ол рахмет сау. Рахмет, сау болын тойдан тұмалақ. Үйіңе той шақырсын бұдай. Рахмет. Бері жақсан ба? Оғы? Рахмет, бері жауды қуанып тұру. Рахмет. Молодец. Енді қызып берадыр енді. Ал енді біздер сіз тәретте бір қыздарды шақырап енді. Бұған құдаша болады ғой. Кім бар? Өз қалеумен шығатын бар ма? Осы бүгінгі Ілхам жақтан. Қыздар, қоңысы бір апа бар мінекей. Мына жерде мына кім боламыз? Құдаша. Кімнен? Ағасын. Ілхамның ағасын. Солай ма? Ілхам тәрепте қоясыз? Онда кел. Молодец. Екеуі де бір құдаша. Енді бүгінгі мінекей Ілхам жақтан құдаша бұя бізге әзіргі болып атқан сіздерге деген құда бала болады. Енді құдаша бұл жаңағы жігітті жеңді. Енді сіз де бір жаңа шығыватырмыз қандай қосып ойнасақ болады? Қазақша, парқы жоқ деген музыканы сізге де сонда екеуміз қосыңыз бірдей екен. Ал кеттік, ортада парқы жоқ музыкалар. Құда бала против құдаша. Rahmet, молодец. Ілхам анау қайнаған білесің ба? Қайнаған. Анау құдаша сізге қайсы ұнап тұрды, сен ентімсің бұл ғой? Сізге? Ағас, сен бір айтқаннан қайтпайды екенсің алып оны. Құда бала қалай? Ал Ілхамның құдашасы қалай? Құда бала! Ілхам құдаша! Құда бала қапы болмаймыз, өкпелемейміз, яқшы ма? Негізі, сұраған айым жоқ, үйлендің ба? Әйелім арманды жерде? Сен білем ма бұндай ұсындай ойнайтынды ол? Сізде оңай ба? Әйелін шақыр онда менен неме өткелетіп қойды. Ал, құда баламызға бір қол шапалақ ұрып жіберейік.
Rahmet, to'ydan to'g'laq. Rahmet. Sağ olun. Yig'layapsiz, berib ketishapsizmi? Rahmet. Al, eng so'nggi final o'yinga eng so'nggi yaxshi o'ynaydigan yigitlardan bilmasin bitdi. Xudo boladan yo'qmi? Onda Xudosa birini chaqiradi. Eng so'nggi birinchi, ikkinchi o'ringa. Kim bor? Gulshad Jingi. Kel o'rtaga. Qo'ydi. Gulshad Jingi. Assalomu alaykum. Rahmat. Ne bu настроение yo'q-ku? Ne bo'ldi? Ha, bormi? Ne, chiqmayman deb bo'lib chiqdim. Al, Xudosa pulda bugungi bilan Ilhomjonning Xudosasi. Ha? Nima? Nega shakilda o'tsammi? Hozir o'tib ketadingiz, qayta chiqmayman, men o'ynamayman, o'ynay olmayman degan odamdan qo'rqib bo'ladi. Ta Xudosa qanday muzika? Qaligan, onda o'rtada. Eng so'nggi final sizlar uchun 30 sekunddan 3 muzika bo'ladi. Xalq shishamiz, shaxs o'ynaganga baqa beramiz. Men xalqdan so'rayman, odanga shaxs o'yindan so'rayman. Eng so'nggi shishilmay tursa, men 3 odamdan so'rayman, so'ng men birinchi ikkinchi o'rinni olmaymiz. Ketdik maestro! أنا مش بشرب طلبت عصير أنا مش بشرب طلعش عصير أنا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل Oynamayman deganni adamdan qo'rqasan. Oynamayman, chiqmayman deb ko'rdingmi chekimizni qalay o'ynagan? Al! Qilshingizni qalay! Al Ilhom Xudoshaqis qalay! Voy, saqan derakman men qattiq vaqirib o'tsam bo'ladi. Voy, mana. Qilshingi Ilhom Xudosa! Qaysi? Ko'p shafalarida. Sen qaytarsin, toshcha bilan qanjusini chaqirib oladi. Sizga yengem deydi. Oladi Zegoni. Men aytdim shaqda, ish odamdan so'raymiz. Qaytsam, mashin yo'q bo'lmadi, qaytan. Qaysi yaxshi o'ynadi? Ha? Ilhom yaxshi o'ynadi. Qaysi? Xudosa deyapsizmi? Qaysi u? Oladi. Bir bola oldinda. Olades. Hech qandaylardan so'raydi. Qaysi sizga yo'nadi? Ana Xudosa, mana Xudosa. Qizil yo'lik. Sen avangisi? Ha. Mana o'sha Xudosa dedim. Böyle. Siz aytko'sh. Qaysi yo'nadi? Ana Xudosa, Yukuda Xudosa emas. Sarg'im dedi, voy barakallah. Rahmet, sarg'im degi deb atibdi. Mana o'sha sarg'im. Endi bir baldan oldinda, Yukuda bir baldan mana apamizga eng so'nggi apa. Sen ko'rdingmi sen yig'im o'ynagan? Ko'rdingmi? Ko'rmay yo'qlab qoldingmi? Ko'rmay yo'qlab qolding. Qaysi shaxs o'ynadi? Eng so'nggi marta ayting.
ana sarı kızıl kayısı. Ikkovi de bosh. Oy kadrdan koy, uyg'lab bersin. Ay, kamera qaysiroq tushinglaymish? Ayt. Qizil sarı bo'ldi. Sarı deydi. Oy. Mana ешкім танымайды, ешкім білмейді, анау ұлыма танымайды сіздерді. Басқа жақтан камерасының қожайыннан өкістірмей келген. Рахмет. Ал бүгінгі мереке тойымыздың жеңімпазы, яғни айтқанда бүгінгі мереке тойымыздың құдаша қызымыз оң болсын. Рахмет. Енді екінші орын алған биyak. Mana Igor qaysi qimmat ekan bilmayman. Qaysi qimmat ne Igor o'zi? Qaysi ana qimmat mı? Rahmet. Qudasha siz bilan qo'shilsangiz. Rahmet. Keta qo'ying qo'satni jo'q, ana onag'am beraman hozir. Al. Endi tag'da bir o'yinlarimiz bor ekan. Mana hozirgi yig'ilib qolgan qizga o'z talaban chiqadigan odam bormi? Bu yerda mana Ilhamning og'asi taklif qilgan. Ilhamning og'asi qayda? Ja, 100 ming so'm qo'yaman eng so'ngimda degan taklif qilib aytib bersin. Ursin. Taqta Ilhamning kimning oti? Sharafat Shaki. Shaki qayda? Shaki Sharafat. 100 ming so'm ақша qo'yildi. Qayerda? Shaki. Sharafat bormi? Qaytib bo'lib ketib qolgan jo'q bu? Qaytib bo'lib ketib bu? Ha? Kimshigi? Shaki Sharafat qayda? Qani? 100 ming so'm ақша qo'yamiz. Qaysi kelchigu? Звонок берсиш, перезвонишmi? Do'stim sani, qani? Sizga qanday 100 ming so'm ақша? Nonishmi o'zi? Ha, so'laymi? Birinchi o'rinda 100 ming onda. Al, unda kuyovim aytdi seni. Yaxshimi? Nega aytding deb yurma, qaytarsin. Bu ezni qo'ymaydi. Aka 100 ming dedi. O'ynamay tam berdi. Anaqam berdi. Anaqam berdi. Bermaydim ben. Al, qo'yaylik bereket. Al, eng so'nggi mana qudashamizga o'z qalbimen chiqadi. Biroq qudasha talabda bo'lmaydi. Mana aytdim. Tag'i yigitlardan bormi? Yigitlardan yaxshi. Bo'lmaydi. 18 yoshdan 78 yoshga deydi. 18 yoshga. Ya kichkintoy bo'lmay qoladi. Kim bor? Shaki yo'q. Ha? Kimning klassida? Qaysi? Qani? Sho'rabek degan Nargizning klassida bolalari bor ekan. Qayerda? Sho'rabek degan. Ha? Unda Sho'rabek chiqsin deb o'tirgan yerda. Xalos bitta uni. Cha, bermagan so'zim berib qo'yish, yana qo'yish biladi. Izi ko'p ekan. Qayerda Sho'rabek? Qaysi? Sizmi? Qudasha va Xudo bola bo'ling. Men qudasha deb. Eng so'nggi final. Mana qizimiz bir odamni yengdi. Endi mana sovg'alarimiz birinchi o'ringa 100 ming, ikkinchi o'ringa meniki 130 ming olsan. Olsang dedi. Bir yo'q. Onda qanday muzikani o'ynaymiz? Bu ham bari ekan. Sizga shundaymi? Eng so'nggi final o'yinlar shaxsan qaraymiz, diqqat bilan. Bu Nargiz talabdan klassning balasi, bu yer Ilham talabdan yana aytganda Xudoshamiz. Final keldi 100 ming. O'ntasida tarelka. Maestro eng so'nggi final o'yinimiz. Bu prizni qo'ygan Ilhamjonning ajag'asi Sharafotdan. Al DJ ketdi. Hey!
Ama qaysi yaxshi o'ynadi? Yekovi deb. Qo'ya qo'ytani uxlayversin. Yekovi deb beradi ekan. Ha, siz qanday qaysini qilib o'tirsiz? Qudasha. Qaysi qudashasiz va? Malades. Qudasha bir bal oldinda. Sizga qaysisi? Sen bag'ana qudasha degan so'zing. Sizga qaysisi? Qudasha. Ay, malades. Qudasha qalay o'ynaydi chapaqnoq? Qudamana qalay? Qudasha! Vay, yüzümü çıkan adamın davsın saydı bunu o bakılıp atkanı. Şarabatın gençliğinde yüzümü çıkıp bakılıp atkanı. Rahmet, al Xudo bala. Toydan tumalak, sağ bolam. Toyumuzun jengilpazi, bugungi toyumuzun sebepchisi Ilhamjonning qudashasi. Rahmet, ey! Sen son alsam tez dedim ben. Tez qaytib olib qo'yadi. Tur. Al sizga meniki aqshalay silg'imiz. Xudo qalasa полный shiridi. Press var, yes, taksi, молодец. Al onda bugungi to'yimizni qizdirib bergan shu sizga rahmat. Tashlanadi. Bir yaxshi tilaklarimizni aytib, naqshaga qalay yetishding? Qalay o'yin bo'ldi? Shularni aytib bersangiz marhamat. Tilak ayt. Ham to'ying qutlu bo'lsin. Ben baxtli mevalar bo'lmaysin. Ben hamisha to'ylar quvonchda ko'rsavering. Baxtli bo'lin. Rahmet, quvonchda ko'rsavering. Mening atim Quvonish. Yeni bo'lsin, kerakli shay laqtiraver. Al, Xudo bola, yana aytganda bugungi Norvegiyaning klassas so'zsi. Sizga da rahmat. Chiqqaningiz uchun. Onda bir do'stingizga, qurdosingizga bir tilaklar bo'lsa, marhamat. Aziz do'stlar, sizga baxtli sizlarga ziyonli bo'lsin. Nasibingiz qo'yib qoladi. Rahmet, ikimizga bu shafaloqlar raqaylar. Voy rahmatlar. Sağ olun, salomat bo'lin, uyingizda to'y bo'lsin. Rahmet. Endi kelayotgan barcha mehmonlar to'yimizning tagida sebepchilarni o'rtaga rad etamiz. Endi Barxit valiz tomosha etamiz. O'rtaga hech kim chiqma. Kichkintoy bolalar, qizlar hech kim chiqma. Yaxshimi? O'rtalarda o'tirib tomosha eting. Kelishasizlar. Al usudan so'ng, usu valizdan keyin Ilhamni jo'ralar tayyor qiling. Bir tilak aytaylik, undan keyin antrak diskotika bo'ladi. Bir tilakdan so'ng diskotika bo'ladi. Shashmaylar, Baxit valizni tomosha.
Rahmet, bol sağlıklar. Молодец, İlham, Nargiz, vay vay, Svet'te uçup şarkıda bir oynat sonuna geldi. Yaşlılar, kıttay aldırlar, turub olay. Yeni bağına bize toyumuzun basında aytip edik. Sağlılar olsa tavsiye verin. Ortada 3-4 kamera jürttü. Sizler için bugünkü mineki İlhamcan, Hoşabay studiyanı mineki sizler için hizmetke koyuptu. Tilek ortada aytılmaydı. En sonunda bir tilek aytlar, sağımızı tasıra verin dep aytip edik. Bırak sonunda da sonu esnenmay kalgan. Endi ortaga bugünkü mineki Nargiz'in jengelere, ajapalarının akelgen bir savgalarımız var edi. Son tapsırayıp deyip oturup da, solay mı? Bir tilek aytınız. Odan soň şuralar tayar turamız. Marhamat jastik. Kaşın ballar, ey! Kışkantaylar. Ortаны aş bulay alып oturayık. Marhamat. Memleketdeki oğlanımızın geçmişimizin başına jilalımız, kendimizge kötü olsun. Bakıtlı olsun, yediraz olan budallarımızda uzaması verip olsun. Geri eskiye kolay. Hemşe bakıtlı olsun. Rahmet, жақсы тілектерді жеңге ашабалармен келген сауға салат тақсыр көрсетеміз. Кеттік маэстро, сұрас. Elhamdülillah şöyle şöyle kelimiz, klasta sportlara. Olgan bolsak şaşırmaylar. Bir-iki dalada jüppa. Şakır. Olmasa bize barak mikrofonda alıp dalaga. Qani. Oluppa. Rahmet, jenge aşapalar sağ olun. Sonuma birge jenede İlhamcan seni menen birge okan. Senin toyunda bugün keşe mına su İlham'nın toyu bolayın dep atıptı dep eskerli beri hizmetde жүрген bir qatar şoda joldaşlarım, qurb joldaşlarım gelip oturup da жақсы tileklerimiz ağaylar. Al bugünkü toyumuzga kelip atkan barcha mehmonlar, toyumuz tamam bolgan jok, biroq sonu menen birge mine tilekler aytıp bolgan şaşırmayga tilek beremiz. Nege tez etip atyr demek, sol işi meneki alın aytıldı. Toy sal bir saat, 1,5 saat keç bolup başlandı. Sol işi mene erte tamam boladi. Al ondan jigitler bir iki uykuni aytıp koysak, avuz birçilikte bir iki aytsa, bir bala bir kız bolama, yok bilemey, anamıza mına onu aytada o degenler qaysi marhamat. Assalamualaikum. Nima şora, Xudosning baxti bol, birli bol. Endi kelsak alla to'yga kelganmiz. Baxti bol zora. Baxtning içinde bari bor dedi o. Qani qizlar? Biz. Mine qizim jora. Qizim jora qudasmen baxti bol. Ani ko'nyaga yeng baxt senlarning ko'ri bol. Baxtli men jora baxti bol. Üçüncü adam var. Evet. Ya adam
baktı. Sonra acımızda aldı. Milletin zürüver. Son. Ne oldu biz? Acımızda. Öyle bana armalarını gelecek zürüversin canım. Bileceğim Volkan. Alkan. Evet. Acımızda. Bak böyle kanlar belki senden olacak. Kusura doğuşun haklı olacak. O yüzden işine veririz. Kral şirketsin. Acıyemsin. Hastaneden bir gün yürümüz mü bilesem o. Acıyem de diyorsun kusura. Güzel sıra olacak. Sonra acıyemsin. Haklı olacak. Ne değişik ne acayip biraz. Ben bilemem o mu? Acıyem de diyorsun da pasta. Sonuçta baklı olacak. Baklıyım sen beni. Son, acıyım sağda oynattım sürüyor. İşinde var mı? Solay mı yaxshi? Sonra bir geçenlerde şahsiyet tileklerimizi bildirgen İlham Jan'ın şurada Şolbas'tan kelgan sağ salomlarınızı qabul etamiz. Ket koyasın. Varsa şuralara.
бұл той сіздерге кеш басталды. Мына тілегенсіз содан кейін ойнайсыз, 4-5 музыка ойнайсыз. Bir olsa gelin, her bir olsa benim sonunda gelecek, bir olsa benim tilek veremiz çıkar cümle, olama. Ya, onda tilek edemiz sonunda çıkar cümle. Ya her tilek 4 muzika oynar. Ama koyulanı oğuz kaçmaydı onu, koyulanı tilek edemiz. Adamla ben ketip aldık, baronla tilek yapmayız aynı konusunda, beni oynayabiliriz o. Gelin kan. Asli ketip aldık da, bulanı ketip aldık, sizlerden aldık, bizlerden aldık, bu an. Kımtırlaydı ondan. Ilkan toyun bulanı bulan sızık değil. Könümen senin berçe şoraların, tuğan tuğuskanların, ağa jenge, apa jenze, ene kardeş berçesi sizin şаңараққа жақсы тілекті білдірді. Енді sizin мен бірінші ұсты дәрежеге жеткеріп отырған ата аналарыңызға, одан соң ағай туған туысқандарыңызға, одан соң шора жолдастарыңа бір рахметіңізді айтып жіберсеңіз. Мархамат, нәубет сізге. Әстен қол шапыра олып білесіз бі? Мен қатты тұрасыз ба? Бәрекелді. Ал тойханамыздың бір соң келелі, Нәргез сізге келіп жетті. Нәргез, сіздің де бәрше туысқанлардың жақсы тілектеріңізді білдірді сіздің шаңыраққа деген. Енді сіздің де сол дәрежеге жеткерген ата-анаңызға, одан кейін қайненеңізге, одан соң ағай туған туысқанларыңа, дос яраларыңызға рахмет сіздер. Мархамат. Ассалаумағалейкум. Міне бізді сыйлап келгеніңіз хаммеңізге рахмет. Әуелі бір ата-анама рахмет айтамын. Біздерді осы дәрежеге жеткізгені үшін. Солардың арқасында осы дәрежеге келіп отыр екенбіз. Енеме, ата-анама хаммеңізге рахмет айтып қаламын. Міне бүгін біздерді сыйлап келіп отырған екенсіз, хаммеңізге рахмет. Қол шапалақ ұрып жібереміз ағайлар. Ал барша келіп отырған меймандар, достар, аға, іні, жолдастары. Бүгін мінеке мархум ағамыз, мінеке Сағынбай ағамыздың шаңырағына, яғни айтқанда мінеке әке орнына әке болып отқан Айжамал апамыздың шаңырағына және де бір шаңырақ қосылды. Ол да болса бүгінгі міне тойымыздың себепшісі Ілхамжан Наргиза. Өз кезегінде бүгін мінеке сіздің тойда қызмет істеп жатқан барша жас үлкен ағаларымыздың атынан бүгін мінеке сіздің өміріңізде бір мәрте болатын бақыт тойыңызды болып отқан Қоңырат ел атынан белгілі Шоқсарай мінеке кафесіне және де қызметте жүрген жігіт қыздарына, администратор жігіттеріне бәршесінің атынан және де бүгінгі мінеке сіздің тойда қызмет істеп отырған бүткіл Қарақалпаққа белгілі Қожабаев студия жігіттерінің атынан, фотограф жігіттеріміздің атынан, шақсы өзінің атынан сіздерге бақыт тілеп қаламыз. Бақытлы болғайсыз, өмірлі шүбірлі болғайсыз. Ал бүгінгі келіп отырған бәрше меймандар, шаңырағыңызға барсақ жақсымен тойға барайық, есікті ашсақ жақсымен тойда ашайық. Ал тойда көріскенше қош сау саламат болыңдар, жақсы бөле ортаға саз соhбеттер, ойын сауықтарыңыз деп. Ал мінеке Бабуржан жаңа бір екі музыка болсын деп жатыр, жаңа жоралар деген босықты қойып жіберсін, сол босықты бір ойнамаса болмайды дейді. Мына жоралар сол босыққа тайылып келген екен. Ал онда тойды көріскенше қош сау саламат болыңдар. Кеттік ма, аясты ма?